Twongeye kubaha ikaze nanone mu makuru yacu ku buryo burambuye. Njye ndi Pacifique Mutuyimana, amakuru ahagarariwe na Senyimana, ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Patrick Munyemerere. Amakuru yacu tuyahere kuri iri tangazo risohowe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe none kuri uyu wa munani Kamena, aho batangaje ko inama y'Abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro none iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yashyize hanze imyanzuro itandukanye irimo inama y'uko inama yemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2026 2027, ingengo y'imari ikazibanda ku kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere inganda, kwihutisha ihangwa ry'imirimo no kubaka ubukungu butajegajega. Iyi nama yanzuye kandi ko ibyerekeye icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere n'ingamba u Rwanda rwafashe zo gukumira iki cyorezo. Minisiteri y'Ubuzima yakajije ingamba zo kwirinda no gusuzuma ndetse no kugenzura abinjira mu gihugu banyuze ku mipaka yose hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturage b'u Rwanda. Kugeza ubu nta bwandu bwa Ebola buragaragara mu Rwanda kandi ibikorwa byose birakomeje nk'uko bisanzwe. Abaturage bakangurirwa gukomeza kwirinda no kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Inama y'Abaminisitiri kandi yemeje imishinga y'amategeko ikurikira, aho yemeje umushinga y'amategeko yemerera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Nyafurika itsura amajyambere yerekeye inguzanyo y'inyongera rigenewe gahunda y'iterambere rikomatanyije rishingiye ku bikorwa ku ikoreshwa ry'amazi ya Muvumba. Yemeje umushinga w'itegeko ryemeza kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye impano y'inguzanyo zigenewe icyiciro cya kabiri cy'umushinga wo gufasha impunzi n'imiryango yazakiriye kwinjira mu buzima busanzwe no kwivana mu bukene, aho bemeje imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo zigenewe umushinga wo kunoza ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mijyi, aho bemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye inguzanyo igenewe gushyigikira politiki n'imicungire y'ibiza mu Rwanda, harimo n'uburyo bwo kubona inguzanyo yihutirwa mu gihe habaye ibiza cyangwa ibihe by'amage bitunguranye. Inama ya Minisitiri kandi yanemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Botswana yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyerezwa no kutishyura imisoro, aho imishinga y'amategeko yemera kandi kwemeza burundu bemeje ko amasezerano yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda na guverinoma za Algeria, Azerbaijan, Botswana, Costa Rica, Guyana, Morocco, Senegal, Trinidad ndetse na Tobago n'ubwami bw'Ubwongereza na Tobago n'ubwami bw'Ubwongereza na Irlande y'Amajyaruguru. Umushinga w'itegeko kandi ryemera kwemeza burundu amasezerano yishyiraho ikigo nyafurika gifasha gukumira no guhangana n'ibiza, Africa Risk Capacity Agency. Inama y'Abaminisitiri kandi yemeje politike y'ingamba na porogaramu nazo zikurikira, aho bemeje ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano, kwihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira impinduramatwara no mu ikoranabuhanga no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Yemeje kandi ivugururwa ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga bisangiye uruzi rwa Nile, uhesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro i Kigali, aho banemeje itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Banemeje gukodesha ubutaka bwa leta mu karere ka Karongi sosiyete yitwa Zipline Rwanda Limited. Aho inama y'Abaminisitiri kandi yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda bakurikira, aho Bwana Jeremy Berni yemejwe nk'ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda ifite icyicaro i Kigali. Dr Simone Kinap yemejwe nk'ambasaderi wa Australia mu Rwanda ifite icyicaro i Nairobi, aho Madame Dede Okuwe ahagarariye ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi AFAD mu Rwanda ifite icyicaro nayo i Kigali. Inama y'Abaminisitiri yashyize mu myanya itandukanye abayobozi bakurikira, urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu, Bwana Habiyambere Rurihose Florien
igizwe umugenzuzi mukuru wa agenda wungirije ushinzwe iyubahirizwa ry'uburinganire akaba yongerewe manda, aho urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB Bwana Ineza Izere Gratien yagizwe International Audit Division Manager, aho kandi muri uru urwego rw'igihugu rw'iterambere RGB Bwana Minani Faustin yagizwe Head of Service Delivery and Food and Good Governance Department. Bwana Murindwa Anatole yagizwe Head of Research Homegrown and Solution Department. Madame Murungi Anita yagizwe Service Delivery Division Manager. Madame Munganyinka Taima Lydia yagizwe Registration Division Manager, aho Bwana Nayikora Silver yagizwe Applied Governance Research and Analyst. Ikigo kandi gishinzwe amashuri makuru HEC nabwo Dr Habimana Olivier yagizwe Head of Department for Digitalization Research, aho Dr Nyiringango Gerard yagizwe Division Manager for Post Quality Enhancement in General Education. Bwana Shyaka Elix yagizwe Communication Analyst, aho Bwana Hamushambo Richard yagizwe Legal Analyst. Mu bindi byavuzweho muri iyi nama y'abaminisitiri, Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki 13 kugeza ku 14 Kamena uyu mwaka turimo mu Rwanda hateganyijwe isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe amahoro i Kigali International Peace Marathon rizaba ku nshuro ya 21, aho Minisitiri w'Ibidukikije nawe yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki 2 kugeza kuri 6 Ugushyingo muri uyu mwaka turimo u Rwanda ruzakira inama ya 38 y'ibihugu bihuriye ku masezerano ya Montreal. Ibi byakorewe i Kigali none tariki 8 Kamena uyu mwaka bishyirwaho umukono na Dr Nsengiyumva Justin, Minisitiri w'Intebe.